Sinagap! Binasay! Double two! Pasok dito! Amin! Enjoy! Talon mga bata! Manuay! Why, right, man? Pass break. To right. One goal. Stop doon. Pass to body. Pass to dulo ko kay Iwan. Pati pamilya. Pass to dalay. Pass to dalay. Pass to dalay. Pass to dalay. Iwan. Ano pinatalo? Adalan do katawan. Pass to dalay. Yo, what's up mga kauray, no? So, Pakinggan kita. kamusta kayo? So, for today's vlog, may liga kami ngayon. So, umpisa na yung game, late na ako. Kaya habol ako ngayon. Pupunta na ako. Alright! Pull up! Yan po si Waray Bowler. Ito muna pag-camera. Alam ko nito yung tumira. Nakita ko kasi yung board. Ay, yung bola. Bobo yung may hawak ng bola yung bigyan mo. Honor, mahawak ko. Honor na bigreto. Sinagap. Sinagap. Ito boy. Karani sa hawak. Pag-dribble. Dribble. Pinasa kay number 19. Pinasa ulit. Pinasa kay number 10. Tumira. Wala. Okay. Tumira. Sansin. Pinasa. La, point 1 sa JC. Torres, Pedri, Lalo, Nakuha ng Lalay, Lalay, Black Mamba, Castro Lalay, Lalay. Torres, Castro, number 13, Plaza Eller. Lemina, Pesto, Josie, Paso. Uy, Alaro, Waray, Ay, diretso Ray. Ay, nakabukas yung camera Ray. Waray, Castro Lemina, wala ka rin, nakuha ng talay. Nakuha ng talay. Talay, nakuha ni Kapara. Apawa, kulit jam. Ganun, nakawa ni Black Mamba. Black, Pastor, ito mo. Apawa, Pastor Waray, nakawa ni Talay, nakawa ni Lampaw, Apawa, Pastor Vidal. Vidal, easy, do ball. Talay, Pastor, tagapasi. Ang tagapasi. Karena Berlin, wala. Nakuha ni Talay na tagapasi. Pastor Miguel Thompson, wala. Nakuha ni Talay. Ama ka!
Takuha ni Waray. 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 Galit na galit si Waray. Padayan. Padayan. Pasibalay. Padayan. Leo. Morales. Morales. Pas to Waray. Waray. Wala. Waray pa rin. Wala pa rin. Waray pa rin. Nakuha ni. Malis ni Maray ah. Oo siya oh. Kapatid niya si Alpimpong eh. Morales. Isip ko ba? Matayan. Matayan pa rin. Pasko ko ito. Morales. Te, pero te, pa-drive na ako, te. Morales. Pasko Peralta. Rebutan. Talay. Natagabasi. Black Mamba. Black Mamba. Hello. Taga-binyuha na yun, Sinchik. Anong tawag din? Parang sa robot. Matayan. Pasko. Black Mamba. Oh, last 5 seconds. Corrales. Left two by Pagan. RR to the from the heaven. Nakuha ni Talay na taga-Basi. Talay, pinapatay ni Josma. Foul! Dapat siya ng Gregg. Cameraman. Pasok ang unang tira ni taga-Basi. Dito, pangalawa. Revelar. Oy! Nakulas! Wala! Talan! Nakuha ni Tarpawan! Pasto! Pay! Edosa! Pasto Loer! Ito! Tawa ni Eren! Talan! Talan is the ball! Eren! Eren! Pasto Loer! Ito! Ano ba ito yan? Talan! Pasto Talay! Talay! Foul! Eh, Dosma. Ani. Jace, Hi ka muna, hi. ay ka sa vlog. RR Corrales easy to go. Ganun sana yung nakapilan nila kamawin. Peggy, pass to back. Pangit talaga pag day off hindi linggo, no? Oo. Nakuha ni Talay. Kasi wala na si Miranda eh. Yun nga sanang gusto nilang ano yung kay Tony pwede natin sa amin. Corrales. Sa amin. Kapoa. Wala pa rin. Dakumas! Sa liga. Yan nga ako
pag ano. Marami na kasi, marami. Inom mo naman lang. wala. Iguan, Tawari. Check out the ball. Wala. Makarating lang yan. Sean Semery. Torres. Badayan. Tawari Iguan. Malakas talaga yung laro yun. Pastorel. Gabawa. Kabatch namin yan. Dito yun eh. RM. Maglaro nito. Bakuas. Pastor. Hindi pa marunong. Edesma. Tawari Emboy. Bakuas. Watak. Iguan. Nalusog pa yun. Gago. Number 14. Tagupo. Talaga yun si... Mas 2 minutes. Pangalan niyo to? Si ano, si Bob. Emboy. 3 points. Edesma. Tomorales. Siya kay JC. Harap na yan. Two points. One minute and 35 seconds. Sige, ganito. Bakumas. Kanan. Pedro. Wala. Nakuha Kanan. 1 minute and 15 seconds. RR. Tungguan. Wala. Nakuha ni 59 seconds. 50 seconds. 45 seconds. 40 seconds. On na on. On? Yun lang. Lamang kami yun eh. 30 seconds. On lang gago. 30 seconds. Alam mo pala kanina yung unstoppable? 15 seconds. 10. 5. Nice game. Sasa na lang ha. Siya mag-isa. Inom siya kagabi. Ang naitindihan niya sinasabi. Morales. Impossible pass to Malbo. Ibu at na 3. 4. 5. Talay. Tampo baba na bola. Talay. Kata-kata. Pero nasumbutan na buha ni Kuya Dudo. Pass to Morales. Pass to Tito. Pass to Morales. JC bumuha ng 3. Bala. Tama ni Taray. Taray. Kata-kata. Bala. Tatlo. Kanino Taray. Nalalat. Puro Taray. Tingguay. Talon mga bata. Kanduan na Why, Ray? May highlights ka na, Ray! Pakita mo sa pinagabab yun ha. Hindi mo mawala yung mamaya. Paano lang tama.
Tatlo na, ano na yan? Edit ko to. Talay tayo natin wala, namuha ni buhay. Fast break. Wag mo sirahan mo. Ay, time out daw. Walang bowlers, pass to Jesse Morales, pass to Otis, pass to Duro Bumete, iwan pati pamilya. Ray, dalawa na yung highlights mo, Ray. Talay, pass to Talay, pass to Talay, pass to Talay. Dubai, by Talay. Puro kalahit ah. Ibuhay, dribbling the ball. Ibuhay, pass to Duro, Sandres. Wala, pass to Jesse Morales, Sandres, pass to kay Duro, pass to Ibuhay Sandres. Ibuhay, 50%. Talay, Talay, pass to Talay, pass to Lawa ni Talay. Kay Talay. Ibuhay, Ibuhay, may tala mo na buwan ang tres. Wala, rebound by Talay. Talay, Talay na bababa na bola. Talay, tumagat, bumagyan by Talay. Jesse Morales, may tama ng bola. Jesse Morales, isilang daw. Antayin mo may ako ng bola yung John mo, tanga. Wala. Tatlo, lagi na yan. Matayang, tatlo Talay. Be, Wala, matayang. Matayang. Waray, tabi. Morales, tatlo Rivera. vlog yan, naka-vlog. Jesse Morales, tatlo Otis. Otis. Oy. Stepping back. Kuya. Correct corner. Inbound the ball. Tatlo. Jesse Morales, pumali. Iwan pati pamilya. Para naman ni Talay. Tatlo Talay. Libre. Puta. Jesse Morales, pass to Otis. Otis. Pass to Bola Dudo. Wala. Rebound by Walubuan. Bumangga. Wala. Rebound Badaya. Nanadama. Nadapanin. Talay. Ruwali. Tacho. Tacho. Jesse Morales. Wala. Tacho. Ini na. Rebound. Iba pa ni Nakamulo. Talay, pass to Talay. Ay, nakaw pala yun. Ibuhay. Pass to Talay. Pass to Talay. Tama ni Ibuhay. Ay, pass to Talay. Kay Lali. Yan dati si Norman ko si Diding. Ate Buhay, ano pinatalo? Adorando, katawan. Pagtuloy na wala. Ray, ay ka sa camera, Ray. Sino to? Si Pagad? Tatlong highlights. Talay, may na bola. Pet, nasutukan niya ni Mga Ibono. Tapawan, papawan. Pato, ano pa? Tatay na lang. Atong pass. Bola lang. Sing, ay. Talay. Puro talaid. Ibuhay, pass to air. Pass to Ibuhay. Ibuhay, kumungan na mga layong tres. Wala. At offside. Pass to Talay, pass to Pagad. Kumungan na tres, wala. Rebound by Ibuhay. Napakagulang mo talaga. Pass to Corral, pass to Corral bowlers. Ayun pa. Talay, tama. Pass to Talay, Ibuhay by Talay. Last 1 minute. Ibuhay. Umega, tumira. Bola na, save ball. Nag-connect kasi dinig namin sa Makita ni Mama. Last 25.
Okay na, ikaw na mapagalitan, hindi naman kami. Pagat! 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 Sabi na ka! 13 seconds! Pagat na lang! 9 seconds! Tira mo na! Yan, pag-save pa. Kasi na may pag-save din. Gilid yan, boy. Oh, shot. Next tayo dito na. Talay! Talay! Kaagawat! Pass na lang dito! Pass na lang na! Pass na lang! Raylan! Pilipat! Oh, hindi na to! Connect! Tako mo! Pinapakawalan! Dapat 42 pass! Nagigil eh. Talay! Pass na number 20! Kasunod! Nakuha yung iba! Pass na equal! Equal moment! Dapat 20! Foul! Talay! Second personal foul for Steve Paul! Suwaray. Kamala! Pass na number 10! No good! Equal! Dito! Number 19, pass to Talay. Talay. 15 to shoot. Tama boss. 30 shoot. Ready na. Pass to Kamala. Number 3, 2 balls. Talay kasunod. Tapawa sabay. Riwan ni number 23. Pagat. Cypher move. So good. Riwan ni Talay. 2-1. Balay Talay. Taron. Ready na. Uwi na Tapawa ng bola. Go. Number 1. Pass to Magayan. 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 Pass na Magayan. Pass to Talay. No good. Riwan ni number 10. Pass na Revitar. Kapitawan ng bola. Nakuha ni Talay. Pass na number 5. So good. Nakuha ni Session. Pass na Floyd. Pass na Kapawa. 2 point. Maraming Kapawa. Padayan. Kaagawan. Revitar. 2 point. Remaining time, 5 minutes and 20 seconds. No good, rebounding Kapawa. Pasal Pural, Pasal Lar, Samalang. Sakit itu Red. Igual, ball, Pasal Lar, no good. Rebounding ke Sahu Mesa. Kami tahu yang bola. Ada ball. Pag di ka alert sa baka nito. Talsik ka talaga. Ayaw mo magyari sa mga tropa lang. Igual, ball. Pasal Kapawa. Pasal number 2, puluk jam, no good. Number 3, Paulus Galvez. Number 21. Sablay mo ng free throw. Second free throw, ready to number. Sablay. Ang tahan mo asing. Number 20. Oras natin, 4 minutes and 14 seconds. Dismissan, no good. Out of bounds. Saber. Third. Nakabali, Desma. Pasa na naman.
Pass to the line. Pass to the line. Criminal. Pass to Edesma. Tidak rebound no good. Bagayat. Pass to the line. Minuto. Fifteen to shoot. Number 2. Tulog ka. Nakuhanan mo to, nakuhanan mo. Pass to number 2. Ano yan? Talay. Ankle breaker. Talay sumababa. Foul balik. Ball na ready to cover. No good. Rebound ni Kapawa. Pass to number 2. Pass to Remenar. Tagal mo na yan. Pass to Talay. Ginagawa na. Sabay. Foul balik. Foul Igbuhay. Sa line Olson, rebound ni Edesma. Pass to Igbuhay. Second move foul. Banayat, number 13. Pass to Morales. Mama sa bird. Banayat. Pass to Talay. Ang ina mo, anak. Talay. Anak ka talaga ng chok ng kahit. Anak talaga ng chok. 15 to shoot. Yung 4 yan, boy. Yes sir. 2 points. Talay. Anong team mo? St. Anthony ka, di ba? Talay. Igbuhay, cross na mo. Next na sila, tutulog. Sulit ka. Yes sir. 2 points para kay Igbuhay. Talay. Pass to Talay. Pass to Talay. Pinasa kalaban kay Morales. Pass to Igbuhay. Sulit ka. No good. Rebound Talay. 2 minutes and 35 seconds. 2 points para Itat. Number 2. Ano pa ang symbol? Igbuhay. 15 shoot. Pass to Morales. Pull it down. Yes, sir. Gaguli mo lang pala. Akala ko itong Talay. Last 10 minutes. Dismissan. Pass to Talay. Pass to Talay. 15 to shoot. 10 to shoot. Stoy, Elijah! 5 to shoot. 2 to Talay. Igbuhay. Sumababa. Foul. Use the ball. Second personal foul, ganyan 30 na. foul. Nakakay kami doon. Yung kami dito, yung tabad ko kami. Remaining time, 1 minute and 41 seconds. Talay, foul throw. Talay, nagawa na muna. Sabi ka na muna. Kaya magkumpare oh. Foul. Dapat tuloy ni Bot, Talay. Third personal foul, 1 and 1 penalty. Igbuhay. Pass na Edesma. Pass na Bot. Number 2. 15 to shoot. Kapawa. Kapawa. 10 to shoot. Rebound ni Talay. Nakaisa si JJ. Edesma. Igbuhay para Edesma. Nakaisa yun ah. Oras natin. 1 minute and 15 seconds. Talay. Sumabasa. No good. Rebound ni Talay. 2 points. Igbuhay. Sayang. Penalty tayo na, penalty.
Jay, nakaisa ka dun ah. Oras namin, 1 minute and 2 seconds. Pasok ang ulit free throw. Second free throw, next to Dapper. Pasok ang ulit, pangalawa. Talay, pas, talay, hindi na rin sumay. Sa second, pas, talay, na. Idol. Waray Ganyanin mo, bowlers. Joe. Waray bowlers. Tapos ganunin mo. I-edit yun. Sabihin, ay may bata nakakilala sa akin. 15 shoot, Manayan. Pass the ball. Sabi mo, waray bowlers. Idol. Bibigyan ka niya sapatos sa Pasko. Ay ano, cellphone. Baka ibigay niyo sa akin. 40 seconds. Baka ibigay niyo sa akin, luma. Cellphone bibigyan. Bawat, no good. Pass ulit. Pass ulit. Tingnan ang masamay. 20 seconds. 15 seconds. 2 seconds. 12 seconds. Tira ka, no good. 5 seconds. Pass na lang. Wala na yan. Pass na lang. Malapit ka kay Waray, sabi mo. Lalakas ng mga tripo. Ilang pass sila kita. Ayun guys, 3-0 na kami. 3 point pass.